Makuthandeke kwabayingcwele, amen. Nazaretha ushembe uNkulunkulu. Nazaretha ushembe ngithi uNkulunkulu kimi ngemsebenzi yakhe angenzele yona. Ngilapha emzini wakhe ongcwele wasebuhleni. Sihambile sawungenisa umdedele bekugcwele ngohlobo olusimangaliso bengathi umhlaka wani. Obaba kade bekeduze kwami bekade bebuzana ukuthi hawu abantu abangaka bavela kuphi. Sawungenisa umdedele eManazaretha saqeda. Ndlazifazi ezulu kushamba uNkulunkulu. Amen. Ngizocela nje ukuba ngikhulume le ndaba bese ngihlala phansi. Kuthe ekseni ngesonto kumenyezwa kuthiwa kuyoklinwa. Ubaba umsholozi uZuma esivamise ukuthi sihambe naye ngeveni lakhe. Wayesethi kwenye insizwa kaMthiya, cha ke Mthiya imoto nizobeke seniyehlisa swenibeka izansi. Umthiya ke akazi imoto ukuthi mangabe kuthiwa yehliswa ikibiki kuphi. Usebuza kimi uthi Nyamboze imoto ngizoyibeka kuphi? Ngase ngithi mina uyabona lapha ezansi la izindlela zihlukana khona. Kukhona lengena ngaphakathi, kukhona lephuma ngaphandle. Uma uthi nje kancane uzobe sowubheka nje lapho usuyibeka khona lapha imoto. Wasithi naye kulungile Nyamboze. Obaba basekho ke bona sebehambile bayoklina. Sisele sobabili emotweni. Ayadumisa imoto ngihambe nami ngiye ukuklina. Lapha emotweni kukhona isikhwama sami engifake le bhantshi leli ngilifakile. Kukhona ijini. Kukhona ne-wallet ekade ngiyifake kujini. Ayinamali, benamakhadi nje ne-license kuphela. Hayi ngihambe ngiyoklina. Sibuye kuklina sihambe sezansi kuyonikelwa. Silinde umthandazo sithandaze bese siyabuya sihamba semotweni. Masifika lapha emotweni ubaba bese khipha imali. Ebesethi anahambe izizwa zakithi nihambe niyofuna ukudla. Hayi sithathe imali sihambe siyofuna ukudla. Uma sibuye sihlale phansi singayini evenini. Hayi sidle siqede kuze siphelele emotweni esingene emotweni sihamba. Ithenje imoto isahamba nje ibangana elincane. Kwase kukhuluma izwi nje kimi. Lase lithi ake ngivule lapha esikhwameni sami. Uma ngivula la esikhwameni sami eManazaretha kukhona umNazaretha. Le bhantshi leli alikho. Nale jini ayikho. Bese ngibatshela laba kusemotweni ngithi isikhwama sami sivuliwe. Khona okuthathiwe phakathi. Bese bethi bona ayibheka kahle Nyamboze. Angibheke ngize ngisivule impela isikhwama ngisiphamise ngisithunuthe ayakhuluda. Zvele zehle inyembezi kimi ukuthi hawo ngizothathani ngihlanganise nani ke manje ngoba le license ngihambile ngafaka ama CV ngenza zonke izinto uma ngabe silahleka iyo kuphela kade ngiyikhalela. Ngase ngithi sheme nyazi lwezulu lokhu okwenzakalayo ngilapha emzini wakho ingcwele uthila uthini ngoba wena ngithi uNkulunkulu nayo ke imndeni yakithi ithini uma ngabe kwenzeka kanje. Ayahamba imoto
bayabona laba abanye ukuthi hayi angisekho right emoyeni. Hambe imoto iphume kwelinye igaraji iyofaka ipetrol bese ngihlika ngiyakubona ubaba Zuma ngithi baba isikhwama sami lapha ebuhleni sivuliwe bathathwa impahla abese ehlika naye ephuthuma ngoba bekhona imvunulo abese ethi Nyamboze vula nakulesa sami ubone ukuthi akwenzakalanga lutho yini bese ngivula khona ngithi babayi ibhishu lakho likhona hayi bese ngithi mina hey baba ushuthi kukhona lokukhuluma okukhona abakhulumayo abakithi noma uNkulunkulu okukhulumayo hayi bese singena emotweni siyabuya sifike leGoli ngabo past 8 esonto hayi ngingena endlini ngibike ukuthi sesibuyile ngibike nokuthi sengilahlekele bese ngibiza enye insizwa engakholwa ekhona nje lapha eduzane kwami ithe indoda siyambisa senibuya khona eThekwini le kwelika banana ngithi mina yebo sibuya khona kodwa manje angikho right ithi yini manje ngithi mina ngintshontshela uthi untshontshelwa kanjani bese ngilibeka udaba ngithi mina uyalibona le jini le ukuthi wena uyayithanda nalibhanje engilifakayo ikona ongekho ne-wallet yami ine-license namakhadi ayi abese dumala lo Mpematawu kanti nalapha kini khona igebengu namasela bese ngithi mina cha imoto sikhiphile soyibanga phansi abese ethi hayi inkinga ke manje uzokwenza njani bese ngithi mina hayi ushambe uNkulunkulu uzobona yena ukuthi njengoba ngikhala kangaka nje ngithi uNkulunkulu ngoba nawe ngikutshela ngithi uNkulunkulu uzolenza iplan amen kube umsombuluko kube uLesibili kube uLesithathu kube ngoLesine ngoLesine ngivuke ngibambe umthandazo we9 uma ngiqeda umthandazo we9 bese ngigibela nje empedeni ngithi mangiqeda ukugibela empedeni ngingena ifoni le foni ibese ngifuna ukuthi Nyamboze ukuphi ngithi mina hayi ngikhona la endlini enye insizwa nje engigcina ukuyibona ngonyaka ka 2022 ibe sithi lensizwa awuze la eNatal Spirit esibhedlela sihlangane khona ufika uhlala lapha egarage nje ungilinde ngiyeza bese ngithi mina hayi kulungile ngihambe ngidlule kwenye insizwa sinokuhamba nayo yakwaMthiya ehlala ehostela lensizwa ngifike ngene kona isacambalele ngithi hawu Mthiya usacambalele hayi uyabusa ndoda bese ithi hayi Nyamboze angazi ngizokwenza njani kodwa ke ngizovuka manje khona ngizovuka ngekhona bese ngithi naye okay bese ngithi kuyena ngizoya esibhedlela kunomuntu othi asihlangane esibhedlela nami ngiyafisa ukuthi ngihambe nawe ibese lensizwa ayilungile Nyamboze hamba uma ngabe usubuya uzobe usudla la endini bese sihamba uma ngifika lapha esibhedlela amaNazaretha ngihlale lutho ngize ngifonele insizwa ngithi lo muntu othi asihlangane la akafiki hayi ivali ifoni nami ngivali ifoni ngihlale bese ngiyasukuma bese ngizwa umzimba wami ushona phansi hayi bese ngithi hayi ngihambe uma ngifika nje endlini ngivule ngoba dengikhile bese ngikhumula ijacket enkulu ngibeka phezu kombhede ngithi mangiguquka maNazaretha ngifuna nizwe kahle lento noma ngayifaka emafonini ngenza zonke izinto ngithi mangiguquka ijini yami lebi lahleka ngisebuhleni nale bhanti leli ziphezulu kwesitulo phezulu kwesihlalo wallet ungaphezulu maNazaretha ngiye ngama ngathula ngangazi ukuthi kufanele ngenze njani ngaphumela eminyango ngangazithinta ngawubiza lensizwa lengathi ndoda iyakhumbula ukuthi ngitheni mangifika ngesonto la iyathi na yebo ngathi nazi lezi impahla lezi ekade ngikhala ngazo nazi zihlezi la esitulweni wathi Nyamboze hayo namanga wagijima wadlula mina wathi wazifica nazi zihleli nolethu phezulu wawubamba yena wallet wavula zonke lezi zinto bezikuwallet ziphelele maNazaretha ngakho maNazaretha ngithi ushembe uNkulunkulu mhlambe bebonisa mina
ukuthi ukukholwa kwami ngathi kuyancipha. Ngiyacela amaNazaretha sibambeleleni ushembe uNkulunkulu. Inkosi yobusisa nekuzwile. Amen. Kodwa kuyaphoqa uma ngabe umazi ushembe imisebenzi yakho ushembe wakwenzelana. Manazaretha ngibikela ihlalo sobukhosi, ngibikele zonke izihlalo eziphambili njengamanje mangabonga ushembe. Amen. Manazaretha senyangeni enzima inyanga kaJulayi. Manazaretha abe uNazaretha uyabona ngamehlo omqondo ehleli kwenzekani njengamanje mangabonga ushembe. Ngiyacela umuntu wasefamini nathi asikhumbule ukungazibali umhlangano singazange sivele phambi kaNkulunkulu wasefamini. Amen. Manazaretha umuntu angimemanga ukuthi ngiyongenisa umhlangano, kepha ngiyacela ukuthi mase ngibala uNkulunkulu ashinde nami angimeme. Ngifike nakimi yasho Manazaretha amahle nkosini kulona imeme abantu uma ngabe kumhlangano. Manazaretha ngizokhuluma ngethumayelo uNkulunkulu wasefamini angizirayo. Mina ngihlale iminyaka naye Manazaretha nkosini ngingenayo abantwana mangabonga ushembe. Ngahlala iminyaka naye Manazaretha nkosini ngingenayo umntwana ngikhala ngithandaza ngimemeza uNkulunkulu wasefamini ushembe cela nami ngipha abantwana. Manazaretha nkosini yase ngunaye nami sengilahlile ithemba. Sangafika la eGoli Manazaretha nkosini ngafika kwathiwa ngizofika uthingo lenkosazane entabeni zaseThuthukeni kwaManazaretha. Sasasonta lethu bephanga Manazaretha nkosini. Ngithema ngifika ethempelini ngafika Manazaretha engekho ngafika inondo ethuthi. Ngangayiphethe imali yokuya eThuthukeni ngangazi ngangifika la eGoli. Khona omunye umama engafika ngahlala eduze kwakhe. Wabuza ukuthi wazi ukuthi khona inkosi lana ngathi nabe ngazi. Wathi hayi mina ngisebenza ngolebele ngiyangena ngeke ngikwazi ukuphumelela. Ngicela ukuphi imali uhambe wena uye phambi kaNkulunkulu mhlawumbe khona uzokuthola. Manazaretha amahle nkosini imali unayo imali omunye ethakanayo oyinazaretha noma ngathiwa ngomupha ngoba mhlawumbe ngempela khona azokuthola noma nakuthola. Amen. Manazaretha amahle nkosini wanginika lo mama wanginika ukuya wanginika ukuya. Ngagibele esini ngahamba ngaya eThuthukeni. Ngithena ngifike eThuthukeni Manazaretha nkosini ngangihambile ngangayimali salathi. Ngishembe ngumntwana. Manazaretha nkosini wasangena 10 TV ngaphakathi kwamayelisa ngena 10 uma ngena 10 uma ngena 10 amasazana. Ngangimdelele emasayo abantu bethini ngathanda ngathi shembe ngizophinda futhi ngaphila ukudaba lami ngoba ngangifika ngenkosi ngangifike umntwana. Ngathi uNkulunkulu wasephengela uNkulunkulu waseshembe cela umntwana. Uthi wona ngithi inkosi busisi. Ngathi namhlanje shembe cela ungiphendule ngezwi ezongiduduza ngezwi futhi ezobenza ukuthi ngibathole abantwana. Manazaretha nkosini ngangile ukuthi kodwa uNkulunkulu wasephambili ngijulile izweni yami ngayo nasengiphambi kwegeti umshumayeli sengikhomba wayekhomba ukuthi ngena wena. Ngangena ngawo ngafona ugoqile. Bakhamba uthi wanike isakiyale Manazaretha nkosini. Ngafike nganikela ngathi uNkulunkulu wasephambili ngathi shembe cela abantwana ngibathole. Labuza uthi ngathi ukuthi ungakwada wathola abantwana ngathi mina baba ngibathole.
bathi inkosi sizobathola ngathi amen banikelisa wayeseceleni kwami laphinde lanikelisa futhi lo wayengaphambili asekuphenduka futhi ngithe ngithi ngiyantshontsha ngiyalibuka lwakade nalo liyangibuka lwathi ngithe inkosi sizobathola abantwana ngathi amen ngabuya manje masenkosi ngeke endlini ngijabule nginethemba bengangihlezi ngibuya nginalethemba ngizomthola umntwana kepha manje amakhenkosini ngabuyela ekhaya ngangitholanga umntwana wafika umkhokheli wasethempelini wangibuza wathi umkhwena wabo wathi umkhona wathi hayi maye khona ungitshela ngifuna ukuhamba nawe siye eShembe siyobika lo ndaba lakho sesisisikhathi umntwana ngomthola sahamba manje amakhenkosini wathi mayefika nje umkhwena ngamtshela wathi uthe umkhokheli mawufika asohamba naye siye khamba kumsiyobika indawo yokukhuluma simthuma wavumela phezulu ngoba naye wasekumphetheka sahamba saya ngomkhokheli safike samthatha sahamba naye saya phesheya kaZulu e-BBC sithe masifika manje emakhenkosini nomkhokheli nomkhwena wami nami safika nalo uthi ngohleli uyanikelisa enkonzweni yasemini hhayi enkonzweni kwathi asephuma kwesibili enkonzweni yemini sithe masifika lasembizi sathi masibhukana sithi umkhokheli wasi uthini wenza umkhokheli afika wabhukana nathi la wathi bhukana nasabuka wathi umkhokheli nazi iy'ngane zibathola abantwana into zashada baba abantwana naye bathola sengithale ngilethe kuwo ukuthi kanti yini balobambile wasethi makhosi sondela ngasondela wathi umntwana ubathola ngathi ngiyachaba wathi lutho nje ngathi ngingaluthola wangatholi wasethi wena ngithalele ngingakholwa wena esho umntwana wathi baba ngizokholwa wathi nini wathi ngizokholwa wathi nini wathi isikhathi manje ngabe singafiki sokukholwa kanti sikhokhe ngoba yawazi ukuzohamba nemhlabeni wathi naye baba ngizokholwa wathi makhoke abantwana abathola ngathi ngiyakholwa bahlala ngahlala wathi bashumayele thana intamo wayebheka umshumayela intamo wangayithola banikelisa sihleli lapha eceleni waphinde wathi ngithenge nginikezela intamo ngifuna ukubusela umakoti abathola abantwana yabheka onazothi intamo akazibeki ngalula wahamba umshumayeli babheka emakhosi ley'nyawo yangabangikho bahamba bayibheka ey'tolo yangabangikho wasukuma umshumayeli wahamba wayibheka ey'tolo ey'ngaphandle wangayithola wabuya futhi ubabami meza umshumayeli wathi umshumayeli ngithe lethani intamo ngifuna ukubusela lo makoti wathi umshumayeli makoti asukuma sakusebhekana wathi umkhokhela sami intaba yini sahambe bathi masengizayibheka simakuzalana ayenza intambo lutho yangatholakala saphumele ey'tolo ey'ngaphandle yangatholakala wathi umshumayeli mayephathe indawo wathi Shembe wathi angaze ukuze ngibona namhlanje wathi ayazi intambo ifunakala ingatholakali ekhaya wathi kwenze njani Shembe wathi umkhokheli asambe siyofuna ukwakela siqebule wona siprotocol sibuthi savulele ngoba sesiphumile bahamba uthe umshumayeli sawucela ukwakela umkhokheli wahamba waphuma wabhekana naye hambe ethanda uShembe kwenze njani kanti wawuya nawo umkhokheli intamo wahambe ikhotha amaziletha angazithethola wahambe ikhotha emini wafika wamnikeza ubaba ayingasho ngiphezulu ngathi hayi umntwana ukhona kodwa ngoba Shembe uNkulunkulu awuhluleki mhlambe ngiyomthola ngabe ngilahlile ithemba uNazaretha uthe lezo nsuku bashona baba basemzini bazoletha abahlukosini uthe mayishona ubaba wathi akwadlula ngabuya futhi ngezala eGoli uthe mangifika eGoli mazithi amakhenkosini wafika ubaba usuku wafika ehamba namakhosana awu-2 yelwesithathu kanti wayehlala ekhaya uma ngifika eGoli nje wayebuza ethi makoti uyaphila ngithi mina ngiyaphila baba athi la kuhamba kanjani ngithi ngithathi lutho ngithi kanti umama wasemzini athi sheyathi kanti ekhaya kwenze njani athethe yedwa wayethethe amakhenkosini eyaduze ekhaya kwenze njani yini makoti angabathola abantwana uthe bayihambe emhlabeni mazi amakhenkosini bafike esuka amakhosana ihla siphezulu 2 zivunule lamakhosana 2 wafika wamisa lapha wenza yena mini uthe bayikhamba ubaba ngasukuma ngihleli phansi ngasukuma ngabhuka wathi makoti ngize kuwe ngathi yebo wathi ngize nawo amakhola akholwa khona ngoba ngiNazaretha wathi ngifike ngale ngacela ingane eShembe loNkulunkulu engikhonzayo wathi umntwana ngimphethe wathi yabona amakhosana athi naye baba yabona
wathi aphethe umntwana umfana wathi lo mntwana kuphela kwakhe njengamcela shemba wathi shemba wasize ngoba ngifune ekhamba bikho umntwana ngathi mina waye wathi kodwa amakhosana azosondela kuno ukazomphosela umntwana ngokwazi ukunqanga athi mina babamazi wathi ukunqanga ukuphela komnye ephinduthola ngathi mina babamazi ahamba ayekuwa afika kume nawo amakhosana abuye athi makhosi uzokwazi ukunqanga umntwana uthi mina babamazi sefika inyembezi manje uthi mina babamazi noma uzokwazi wathi kume ekume manje ngiyafuma ngiyakhokela wathi ungami kuka ikuka na akusana kama kama phethe umntwana omnyama ngoba umntwana umntwana omnyama athi kapiye futhi ezemini wabanginema kodwa ngicela umsize umncane lo mntwana ngimcelile shembe ngakhalela kuNkulunkweni ngathi akakhulukana lekhambula kokuNkulunkulu ngathi mina yebo aphinde futhi ahambe emakhosana siwakhuluma namakhosana eza mina masimahle ba-ama lahana amphofu umntwana omfana ngangqala ngathi mana zobathe Nkosi ngithe mase nginqalile ngasukuma ngagqiza mase mase Nkosi nomntwana ngimphethe ngasukuma ngagqiza ngajabula kwathi wayehamba ubaba namakhosana amathatha ehamba namabongishe amen kuthe lezo mfwana futhi ngabuka ngijabule mase Nkosi ngathi ashumula ngomntwana ngoba ngangubaba usefike wangibheke ngoba ngimsokela ukuthi siphuphe ukuba beshokani ngathi hawu bese kubuza What's down to the nice and told Mother 10 get one and 10 years after come back to college. The time I come to college, I was in a company in the slave. Watching now, watching not like a shame mother look at weight, watching a lady birthday. Watching I in now, you are simply taking much. Watching now, what can I see now? Watena ngimenzela ukuthi ngimike bayiniseka dewe emsema amsemina ngisumutha unika labanazi ingane musibanika athena ngekunike lokela kubedela uhlambulile ngithi ngiyaphoza njalo ngoba labanazi umina ngenayo mina athena ngekunike uthethi lomphose kumama ngaphakathi uma unazi ingane athena athi mathula musukhala mina yena ngoba samthatha umuntu lo mntwana wakhe ngiyasho uhlambulile Amphote kumali besiyahamba kumabeni. Thela ngokwana mazithama enkosini. Ngayisona ukuthi ngilele mabusha. Amen. Ngiyethama enkosini ushembe uNkulunkulu. Amen. Ushembe kumele umthele ngezikhathi nangizo. Ngoba ngisheshe ngithi angifuni ngalo umuthi shembe noma ngithandaza. Ngakho ngifuni umuthi inyanga, ilokhu inyanga mina ngapha enkosini eyongilingana shembe uNkulunkulu wona. Amen. Ngathi ngangifika leshembe likhona umama odayisa amafutha lapha ngaphandle. Manje lethe mangabe ngihleli la ethempelini ngaphandle wazi ukuthi ushemsuke amen ngafike njalo ngihlangana la mama loyana yodayisa amafutha mangifika la ethempelini sasaphathe iThibelibani ngimxoxela ngithi mama umntwana mina ngiyathanda ukuhlala abantu abadala ngoba bayanikana amen abuza ukuthi usunesikhathi ngani ngimtshela athi ngami ushembe uzomthola njalo noma ngifike ethempelini ngihlale naye njalo noma ngifike ethempelini ngihlale naye ngabe ngibuze lutho kodwa ngithe sengikhulele sengingasabi umtshela manje umngane wami ukuthi ngikhulele inyanga lezithupha abangiboni wathi singabonani sisazungeke athi lo mama ngifika lesengathi mngane wami ngithi mina bathi umntwana uzomthola ngithi mina ngani sengingasabi umuntu ethayo ngikhulele athi nafika inyanga ezulu esukungeke ngafika inyanga ezulu yathi umngane wakho lelo makhotona ethempelini utende ngikhulele athi lo mama eqhaza zamthenga athi umngane wakho ukhulelwe inyanga zisithupha sengimphiki khona amen ngithi mina ngana ngingafulele athe naye ngana ngosizomntwana ufike ishebo wangitshela inyanga ezibese sekuthatha umthandazo womthandazo wathweka lapho ifike inyanga eziyande umntwana sizomtholi inyanga zisithupha ngithanda ngana ngamtholi ngoba angifaka ukukhokhela umuntu umali manje nakwazekela wangela ikonisana ngihlambe ngokuthi ngiyaxoxa mhlawumbe sekuyaphela mabusha amen ngangithola kanjalo ngiyazithama enkosini umntwana sengisho ukuthi uma ufike ngaphandle ushembe usuke khona ngoba kwangibe ngizoxoxela lo mama zilanje futhi into lento siyikhulumayo uNkulunkulu asekhaya uyayiza fanele uma ngabe singaphandle sikhuluma ukuthi ethempelini 21 lokuthi ushembe wenzani
kodwa ngenxa yezolo ezisemhlabeni mathemathemolesi wethu nasingabantu siyayikhuluma indaba ezisemhlabeni. Manje ngizocela ukwehlela ngezansi, ngicela ukupha omakoti abangabathola abathathu ukuthi ababambelele ethembeni kaShembe. uShembe ungabi nengane yomuntu esifake ngani inyanga iyinqome ngawuthi ngani ngesengeza abantu abangakaningani noma uNkulunkulu wasephana ukuthi yeye ukubantwana ingane ethemba ngalo kanyonyanga. Amen. Nkosi kusebenzisile. Amen. Manazaretha sukuma sengibona ubaba ukuthi uyalungisa. Amen. Manazaretha sisendaweni kaNkulunkulu. Amen. Ngizoba mfishane kakhulu ngokubuka isikhathi. Manazaretha ngingathuka umshumayeli echaza la ethempelini echaza ngokubusisa kwenkosi. Sithe segibisila Manazaretha bengikhona ebuhleni sifaka umdedela. Amen. Ngizothanda ukukhuluma indaba nje beyodwa yasebuhleni bese ngizama ukukhuluma ngokunye okukhuluma ukuveza okwaveza uNkulunkulu kimi. Amen. Sithe segibisila inkosi ibusisa ithi inkosi nibusisa yazaphinda kathathu. Umshumayeli masila ekhaya uyakhuluma uthe unyazi lezulu Manazaretha isibusiso kithi asihlali. Yingakho uShembe esesifuqa eziphinda kathathu. Akhumbula insizwa uSibiya ikhuluma ngendaba yensizwa yami nawe ngeke ngisho insizwa ithi ngale ndaba ekhuluma ngayo uSibiya ithi ayiqedanga ngangikhona ethempelini emavini adlule. Uthi lo muntu kodwa akakhulumanga nalo muntu njengoba wayeshilo. Yokhumbula uSibiya ngikhuluma ngani. Uthi washumayela ngalento wayethetha uzwile kodwa uthema iphela inkonzo yomntwana wayesehleli lapha. Uthi baba hawu mntanami ngoba lo muntu angimbizanga kodwa ngikhulumile naye. Uthi obizwayo lo mntwana Shembe mina ngiphila ngezilakho lo muntu uphila ngamanga. Lo muntu uphila ngokweba usengisukile kuye. Sibiya kafikanga lapho wayishiwa hafu. Uthi kodwa lo muntu kwathi kuzwala insuku wayesefile ngoba kahlali umntwana kaShembe umuntu kaShembe ebe enza ongafanele. Ngizozama ukugijima Manazaretha uthi uanti ngithema ngisakhuluma ngalento inkosi sisegibisila ithi inkosi inibusisa siphinda kathathu. Sithema siwegibisila siseswazini yaphinda kathathu yaphinda kanye yasho kanye inkosi inibusise kanye. Awukhumbule baba Dr. Sinapha yasho kanye nomshumayeli ungiba ngihambe nabo benombatha yasho kanye. Ithe inkosi iselinda yaphinda kathathu Manazaretha inkosi inibusisa kuthiwani kuthiwa uNkulunkulu isibusiso ahlali kithi uyazama ukusibeka kithi siziphuma ethempelini singasekho kithi. Manazaretha ngiyokhumbula umbatha ekhuluma ngensizwa eyihambe yeswazini ngina ipassport wayikhuluma ngami.
nganginayo manje passport ngifuna ukuya lapha i-passport ngakade ngi-applyile kunesikhathi ngithe manje ngiyilanda imishini yaba offline la edrobheni lapha eBrizansi my offline imishini ngaphatheka kabi ukuthi awu angisezokuya eSwazini uNkulunkulu ebizile ngithe uma ngithi angizokuya esinhliziyo hamba uzophika uboshwe phambili ngiyiphethe SMS ekhombisayo ukuthi mina ngi-applyile lento futhi ibuyile ngisiphethe clip sakhona ngase ngihamba uma ngihamba sabuya ngithe mangibuya kuphela amaviki ngithi ngiyabuya emshini offline mangibuya ngelinye iviki futhi ngibone umsebenzi bazobeqala nami manje ngeke ngikwazi kulobhe sabatheni ngiyona passport sibuyile manje eSwazini uma sibuyile eSwazini uma sengiya eHome Affairs mangifike eHome Affairs ngifika sekuvaliwe kusavuliwe ngoba phela kwabo 2-3 kanje sekuvaliwe kodwa uthi ngena abantu bese kukhona ne-security cha sizwa sekuvaliwe akusethwala lapha ngenisa abantu ngithi mfethu gqoka ungenisa ngaphakathi ngithe ngiyenqamule amaNazaretha inde yona ngithe mangena ngaphakathi livuma i-security uma ngingena ngaphakathi ngifike ngikhuluma laba abasizayo ama-toilets akhona ngithi bafowethu bengizo lapha bese kukhuluma umama athi awunangi lethu zencane ibifikile hamba namakhehla lapha sayijikisa sathi umshini use-offline abuyibuye angaze ngihambe namakhehla mina angiqala ukufika kulo langa lelo kodwa bathi-ke ikuyafika ela olensizwa hamba namakhehla amangaka lensizwa hayi hlala phansi sizosizakala angihamba nobani eNazaretha ngoba njani mina ngihamba ngedwa nje mangihamba ngathi deya ngathi shembe wenzani kimi ngathi ngikhala ukuthi emsebenzini sengizangibuyela kaningi ngibuyela into eyodwa kodwa bethi hayi lo uhamba indlela zakhe hayi ngoba ethi ufukwenze ethiza ngake phela ngahlala ngasizakala kanjalo bathiwa lo ubehamba namakhehla sithena ababuyabuye kusho umama basefakazelana bathi mbonile manje manazathi ushembe uNkulunkulu ngifasa lokho uNkulunkulu uthi uanti kusemakhosi isikhathi uthi uanti maNazaretha ukhuluma nomama uthi mama niyala kanjani ayala umama yala kahle kodwa usengena endaweni engazi ukuthi ithe ukuhluka uthi ingane mayiganile ekhaya ayikho into eyenzayo ukuthi ibuyele emuva usekhuluma ngami nawe kungenzeka lapha eGoli sinesikhathi singawuthola umsebenzi bese sicabanga ungesikho uthi kuye webhlungu kodwa ingane ifona ithi auntie noma lena ngisabuye uthwele nithi ngihlale kanjani bomama lomsebenzi onzima ukuyala ingane ukuthi hamba uye ensizweni yakajiyane uyophela isimuzwa wakhona bese ifica mina ngithwele nithi ihlale kanjani ingane nizoyixeka kusasa uyibuye kuyile ekhaya kubo ukuthi njani kanti ithole mina nawe zinezigubhu zethu nisayenze njani ingane bomama ngoba amakhosazana bazoniyala omama bethi hayi hamba uye khona ungabuyi isitsha sakho sisiphulile like abaqinisile kunjalo bathi nemfene yakho lofika iphakele kodwa mangithwele uthi ayiphile kanjani ingane hayi mina sakunzima ukukholwa nithi ayiphile kanjani uma kukhona unekhambi bobaba nimnikeza inkonzo emini asitshele ngoba manje seyigxeka lezi ngane mayibuye emakhaya kanti mina nawe ngihambela phezulu nje nginenkinga ngiphila kahle nje eNazaretha kunzima zisizeni lezi ngane zifuna ukusigana zisizeni impela bobaba nisitshele izenze njalo manje sifika singena indlela siyiNazaretha elimbaxambili khona insizwe zokukhuluma ngayo lapha engiyibukile ngayibuka ebuhleni izama ukuya phambili uphudubazana angimboni nombatho omncane imbatho omncane mawungekho mfowethu ngibuke into uzama ekuthatha udubazana ufuna ukusaphambili washo ukuthi lapha na kwe-sex scheme ngabe sikhona uthi udubazana sabe mshumayeli siyacela ukumdlulisa ayuyala umshumayeli ukhuluma insizwa zithi insizwa mbatha la uhamba khona mfowethu uhambe kahle ngiyakucelela mfowethu ngoba ngibonile izwe likubhekile liyakwazi futhi zithi isileze ezinye insizwa liyamdinga umbathi ibandla umatha unkosi wami Nkosi uNkulunkulu insizwa esencane isidingwa ibandla zisho ngemsebenzi yakhe eNazaretha
angiqondile kumkhuluma kahle ngibone insizwa zila zingamazi zithi noma ethanye noma ihlabelele nje kuphela uNazaretha kancane nje kancane uNazaretha ngicela baba ngakithi kusempangeni kufika umama weinkonzo ulo mama weinkonzo ngithunyele lapha ebandleni lamaNazaretha sekhethe kuhle ngakithi ithempeli elikhulu amen uthi lo mama weinkonzo ngithunyele kini maNazaretha kuthiwa ngimcele ngoba kule yandawo elaphana ngaphesheya ngase ngikhulile impela ubaba wami ekhona kulezo nsuku ithi kuthiwa ngimcele niyothandaza laphana ngoba umnumzana wakhona ufuna ukunyikaza ukhomba idamu elikhulu elingangena elibiyelwe elingangenisha inkomo maNazaretha uthi niyacela kala maNazaretha ala ekhaya ngithe ebusuku ngilele ngaboniswa nina kwathiwa abantu emhlabeni abangakwazi ukuthi belungise lesimo yinina maNazaretha la ekhethe kuhle amen mayisho njalo lo mama zaseyilalela insizwa ukhona umvangeli ombiyela umfana ehlatshwayo zithi mayilalela lezi insizwa bese umvangeli insizwa eyizokwazi ukuya lapha la ecethe ilinde ngelanga elithize soyakhona thoza zahlala insizwa zazila zalinda lokuhlula mina nawe thoza zalinda lezi insizwa zibhekene nelinye esingayazi sefikile umama weinkonzo ukuthi cha mina ngiseyinkonzweni alikhonjwanga elami ibandla ukhonjwe nina thoza zalinda lezi insizwa zaseyihamba kanti nobaba ongizalayo wayekhona lapho amen zithe izinsizwa mayifika lelidamu zimemeza uNkulunkulu unyazezulu amen thiwa zathi mayihlabelela nathi lezo ziba leso wasinyakaza iziba wangiqhoma emasundwini zithi zathi mayihlabelela wasekuphakama amakhandlela awu7 ngiyagijima Nazaretha thoba u7 amakhandlela ephakama ezibeni thiwa zahlabelela izinsizwa zaqeda zithe masayiqeda sethi wasiziba lamakhandlela kanti ayiza kancane uthi insizwa leyo baba ngathi ngisabhekile ngabe ngisakwazi ukuvala amehlo ngiyayibona ukuthi iyasondela amakhandlela esiwabonayo iphakame ingathi ngamasundu ithe mayisuka ngamasundu yasishintsha esamakhandlela awu7 thema kubusiswa lapho kanti wakhona inkosazane noma ngokuchazile maNazaretha ukuthi kuthiwa benzeni lapha ezibeni umnikazi weziziba ufuna ukunyakaza cebe uhambise beninze umnikelo oyoba imali ezimhlophe beyifike beyifake phakathi thoba bathandaza labantu baqeda bathi beqeda ukuthandaza base becela inkosazane ukuthi ihambise le mali lamakhandlela aseseduzane awu7 amakhandlela thoba yathi eqhuma isibili inkosazane ithema iyakhona yaya kwathiwa yipost le mali ifike ibeke kahle emanzini uma ibeke lenkosazane ibeke besiflathele inkosazane ithe beqeda sefule behambe ngokubeka le mali ayisecile amakhandlela awu7 maNazaretha noshembe baba ngixolise umntwana omncane ngixolise ukudla ithupha inkosi usenezweni amen siyabonga maNazaretha amahle ukusithatha nesibili nginesifiso sokucula kodwa uNkulunkulu akangiphanga ucula ngiyacela uNyazi wezulu ukuthi nami likwazi ukungivula iphimbo ngikwazi ukuculela abangcwele ngiphakama ngokubonga kubaba uNyazi wezulu ngicela ukuthi uShemba angene ngaphakathi kimi ngenovalo ngiyasaba kodwa uNkulunkulu esefikile kimi athi mntanami awusakwazi ukuthula sekufanele ukuthi ukhulume ngoba sekuningi uShemba angenzele kona kodwa angikwazi ukukhuluma angikwazi ukuthi ngiphakame ngiyasaba ngizobonga kubaba uNyazi wezulu kuShemba oyingcwele ngibe nenhlanhla nami ngaba ngomunye okhonako ukuhamba ngiye ebuhleni ngizobonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ungethwalile wahamba nami bengikhona siyaliwe ebuhleni kwashiwo ukuthi cooking oil abafuneki emzini kaNkulunkulu sibabonile cooking oil emadokodweni kwabanye kodwa ke nami ngithi angicuphisa abanye ukuthi
lenguvile nami emntini kaNkulunkulu ukuthi nawe wena losaya ebuhleni uma nangabe bohlelile ukuthi uyomthwala cooking oil uhambe naye ungasamthwali owababa sebeyaliwe ngawo kathiwa abafuneki emntini kaNkulunkulu emhlanganweni yonke esekhona kusukela kuJanuary kuya kuJuly noOctober akusafuneki mavosi emntini wonyazi lwezulu. Ngiyacela ke nami ukuthi uNkulunkulu angene ngaphakathi elwimini lami. Ngizuze inhlahla enkulu ubaba unyazi lezulu angibonisile ukuthi uNkulunkulu uShembe unyazi lezulu uNkulunkulu wethu emhlabeni. Ngithe ngifika ebuhleni bengikade ngihamba ngingedwa bekukhona bengibacelile nami ukuthi behambe nami ebuhleni kodwa kwatholakala ukuthi imindeni yabo beyingakamenywanga so ngase ngiyazihambela ngingedwa. Ngithe ngifika ebuhleni kwaba netaxi engiphushayo ngidriver ngifike ebuhleni uNkulunkulu ungethwele ngaze ngofika ebuhleni. Ngithe ngifika esangweni lonyazi lwezulu kwaba netaxi engiphushayo indlela kugcwele kakhulu maNazaretha kodwa ke ngoNkulunkulu ngokubuShembe bengicelile ngathi baba nyazi lezulu ngicela kube wena oshayela le moto ngicela kube wena ohamba nami ongethwala endleleni. Kwaba lukhulu maNazaretha abantu bamateksi bagcwala bagijima emgwaqweni omunye waze waconda phezulu kwemoto yami. Ngithe mangithi ngiyabaleka ngibalekela ukuthi angagibeli phezulu kwami ngoba besibaningi kakhulu emzini kaNkulunkulu. Ngathi ngiya ngasesayidini ngibalekela kwenye isayidi ngashayisa itaxi enye ebeyingapha esayidini ngesencele sami. uShembeka amkhulu awuNkulunkulu ngoba ngimcelile ngisho ngisuka ekhaya ngathi baba ngiyacela ukuthi uhambe nami ungivikele ezingozini engizohamba kizo engizohlangana naye. Ungene phakathi uShembe phakathi kwalezi moto zombili ngahudla yena unyazi lwezulu ngishayise maNazaretha itaxi kwenzeka isimanga nansi imoto lapha ibufakazi ayikazi yake yapotoka ayikazi yake yashayisa kodwa ngendlela engihudle ngakhona itaxi ngize ngareverse ngavula ifastero kutaxi ngathi sengushayisile angazi ukuthi sizowenza njani kusho ukuthi kufanele sibize amaphoyisa ukuze ama-insurance akwazi ukuthi sikwazi ukubona ukuthi ngiyilungisa kanjani itaxi yakho. Udriver ufike efastereni kimi wayibheka imoto waba nomoya ophansi into engakajwayelanga kubantu bamateksi ngavula ifastero wayibheka imoto nginovalo ngithi onkosi ngincede Shembe engcwele ungivikele emazinyweni alamateksi. Ngithe mangehlisa ifastero ngithi sengishayisile singasizana kanjani waye emotweni yena kwaba nezwi kimi elithi ungaphumi emotweni hlala ngaphakathi ubheke esibukweni ubuke. Ngambona utaxi wahamba imoto zinamathelene ngishayisile kodwa imoto ayizange ike ipotoke uShembe uyena enkudle phakathi kuye. Usomatekisi ufike kimi wafikwa nikini ekhanda wathi mama lezi moto azishayisanga nanga ngathi mina hawukungani wathi ngathi ngibonile imoto ishayisile yaze yabanga umshindo wonke umuntu wakhuze ebuhleni ngasesangweni likaBaba kodwa wathi yena cha lezi moto azange zishayisane eyama ayikalimalanga neyakho ayikalimalanga. Ngiyabonga unyazi lwezulu ngithi uNkulunkulu mkhulu namanje nayiya akukho ngisho iscratch esisodwa esikhona. Ngithi ngiphakama ngokubonga ngoba ngitsheliwe ngisho ngilele esibonakalisweni kwathiwa mntanami uma uzothula nami ngizokwesabisa uma mina ungisabisa ungakhona ukuthula ubufakazi. Akugcini lana ke bantwana benkosi sale ngisho nje ngithi uShembe kudala ngelusa angithwale endleleni ngingedwa ekhaya ngiyiNazaretha kunzima leyicathula uNkulunkulu engifake kizo zinzima zinkulu kunami. Ngiyacela nje ukuthi uShembe unyazi lezulu angene ngaphakathi emndenini wami umndeni wami ukwazi ukuthi uguquke ube ngamaNazaretha ngoba nganede kuthwala lengubo emhlophe kwase vele lolo sizi laseluyangembatha ngithukwa mihla namalanga kodwa uShembe uhlale khona nami
engimbathile konke lapha ngihamba khona uShemba akangilahlanga. Ngiphakama ngokubonga kakhulu kubaba uNyazi leZulu ngithi ngumntwana ngiyabonga Shemba oyingcwele ngizibuzile ngathi kodwa wena baba kudala ukhona. Okunye wake wangenzela ngo2015 akakuqali lokuShembe sengithi sale ngikhuluma ngoba buningi izinto uNkulunkulu angenzele zona uNyazi leZulu kodwa ngokwesaba ngokuba ngumntwana angikwazi ukuphakama angikwazi ukubonga. Namhlanje ngithi uNkulunkulu leli thuba engilitholile nami ngiyacela Nyazi leZulu ukuthi uzungikhumbule nabakithi. Ngizobonga kakhulu kuko konke ongenzele kona ngoba nango 2015 ngangidrive ku emgwaqweni freeway ngangihamba 120 imoto yami yavesana yabhoma wonke amathayi o4 ngihamba 120 kodwa uShemba wayibamba wayibeka phansi imoto amathayi ngathi mangima yahlala phansi namarim namathayi kubhoboke konke kodwa uNkulunkulu wangikhona ukungiphephisa nalapha ngikhona ukukuthula lobufakazi ngathula nabo kodwa ngakwazi ukutshela abanye ngoba umbhobho ngiwesaba kuyesabeka konke okweNyazi leZulu kodwa uNkulunkulu yena esimkhonzako nami ngifuna ukukhuthaza abanye ukuthi uNkulunkulu uma umethemba unethemba kuye uthandaza umthemba Ngiyayikhetha inkosi yasemhleni wamaNazaretha.
ngizocela ukukhuluma kubekubili bese ngihlala phansi ngidedela abangcwele bebekhona ebuhleni ngibabonile nami besibaningi bantwana basezulwini ngehluleka ngomhla ka1 ngangifisa ngabanjwa umsebenzi ngase ngibheka ekhalendeni ngase ngithi hayi ngiyoya ngomhla ka5 ngoba umdedelo ungena ngasikhombisa. Amen. Masifika lapha emzini muhle ushembe bantwana basezulwini. Amen. Hayi muhle. Ngeke ngizobaba ethi amehla waphathelana. Muhle ushembe bafowethu. Ngiye ngalithola ithuba nami lokufaka umdedele. Nginethemba lokuthi sekuphelele kunensizwa yakithi yawabuthelize ngangakakholwa. Kwakuthi makuthiwa njalo umdedele bese ngibona lensizwa ihlala igijima njalo. Ngomhla wani ufaka umdedele bese yabuya umuntu mhlawushe. Wena ubuyele ufaka umdedele nje kuphela. Sewubuyele futhi ade mfowethu. Hey, kholwa uMnazaretha kunemfihlakalo enzima kakhulu. Umdedele ubalekile kuleli bandla. Amen. Sawufaka umdedele bantwana basezulwini. Mase kuqediwe wayesekhuluma ubaba umfundisi uMbhele. Uthi ubaba uMbhele amacala onyaza sekuphelile wonke. Amen. Wakhuluma kwabaningi engeke ngikusho mina. Kuningi akusho kakhulu baba uMbhele. Wakhuluma ngazo zonke izinto esizenzayo njengoba siphila kulomhlaba. Wakhuluma ngeinwelo baba bahlale bekhuluma, wakhuluma ngeinzipho kodwa ke angikho lapho. Ngabamba okudodwa igolide kwakhulunywa ngalo. Le ncwadi ayihlala ifundwa ngisekhona ngisafika la eSandaneza ngalesi sikhathi seyitimela yayifundwa kakhulu. Kodwa kwanede kwaphuma igolide ngilifakile emazinyweni ngizange sayizwa le ncwadi ekhulunywa ngayo. Angazi noma kwakushawa mina yini. Ukuphuma kwegolide ke akubanga kuhle abantu abasezulwini ngoba bathi makufika ngelinye ilanga insizwa zangixophisa bakwazi ukuxophisa abantu. Ngalokho ungalalile amazwi ahlakaniphile 29 evesini ungayifundi uyifundela nawe endlini. Kodwa ithi umuntu oyala kaningi ayenza intawo yakho ibelikhuni. Besiyalisho lelo gama. Zangixophisa insizwa ngelinye ilanga. Kwaba ukuphuma kwegolide lama liphuma kodwa leso sikhathi lathatha inyanga. Ngalokho ungalalile uthi usenkolweni uphinde uxamalaza kwekhona izinto zenza eceleni. Laphuma ngangihleli lapha emuva uhlatshelelo isihlabelelo kwakusekhona naleya ndoda le. Isihlabelelo sabona ukuthi sifuna indlela. Mangihlabelela nami ngijulile ngase ngizwe ngathi kunesinambuzane noma kunento esemlonyeni kimi ngamangala uthi into esemlonyeni manje. Manje ngifuna ukuthimisa manje ngiyakhipha esandleni ngithi hawu igolide. Mshembe kusho bengibonisa ukuthi uyena okhiphelele izinto. Inhliziyo yami lokho isho ukuthi ngiyafisa ukuthi ngilikhiphelele izinto, ngiyafisa ukuthi ngilikhiphe. Ngathi hayi ufuna ngibone udokotela owangifakayo lezi zinto. Kwasho ukuthi ke uhlangane nokungalaleli. Laphuma kanjalo igolide. Angisho ukuthi ngoba sekuphuma igolide nje sengihamba kahle. Kunzima abantwana basezulwini. Kunzima ukuhamba kuloko ukukholwa kudinga ukuthi sizame inyanga ngomhlangano. Kudinga ukulinda ukuze ushembe ezosipha konke okuhle. Akasho ukuthi ushembe asilindele yena cha. Ushembe uphelele unazo zonke izinto. Thina kuphela kufanele silinde ukuze ushembe ezosikhumbula. Sithole konke esikufunayo kuze kalula. Bantwana basezulwini enkonzweni yasemini. Benginabasho inkonzo. Ukhona ukukhuluma engithandile mabethi lohle lapha epulpiti. Akuyena umholi. Amen. Lohleli epulpiti akuyena umholi. Nkosi yamaNazaretha uShembe Ngcwele. Amen. Ebeqonde ukutshela ubuholi bebekade bukhona ngoba abaholi bayathanda ukusondela eduze kaShembe. Angazi noma basuke bezofuna lokho kufunwa yimi nawe noma basuke beze ngenhloso zabo ngazi. Ebeqonde ukutshela bona lo obekhuluma inkonzo yasemini. Umthandazo wesabatha ufundanga. Bangaphosisi ngithi kuvulwe ngesihlabelelo sengisikhohle ukuyihlabelelo noma baba. Zasegiyinzi izwa ngathi beyikhethiwe futhi lezi yansizwa ayibezi ngamagago kakhulu. Hayi. Indlela eyishaya ngayo.
bekhuluma abantu abayaziyo into kaShembe. Ngazi Nkosi ngicela uhlale olimini lami nje ngalomzuzwanyana sengizohlala phansi ngingawona umsebenzi wakho. Ngeke ngathinteka kakhulu. Ngayibuza ukuthi isekhona inhlonipho kimi noShembe wami sihamba ngendlela nokuyona yona. Ithenya insizwa mayikhuluma kulezi insizwa beyikhuluma enkonzweni yasemini. Ikhuluma indaba enkulu. Eyake yangehlela ngalesa sikhathi ngangisafika lokho kukhona. uShembe engisindisa nje ngiphephisa ngaso sonke isikhathi engivikela futhi uzibhamu lezi ezikhona. Eseyiqeda abantu. Ngithi ihombe zazi zabantathu namShembe angivikela. Ithi lensizwa Nkosi yamakhosi njengoba ngiphethela umbhobho ngiyabonga futhi kuwena esihlalweni sasezulwini. Ethi lo phambi kwami wangisindisa ngelinye ilanga sasibamba u23. Iqale ngokuthi lensizwa yafunda, mayifunda ifunda kanzima. Ifundiswa uShembe. Ngithi seyiuJ mangaphosisa. Ithi namhlanje Nkosi yamakhosi ngilecture ikhuluma esihlalweni sasezulwini esihlalweni sobukhosi ibongela kuShembe. Ithi Shembe ingcwele wabe kwenzeka kuso lesi sikole sasinokubamba u23 khona kwase kufika igebengu. Mayifika igebengu zathi awuvuliwe egate kwenze njani namhlanje? Ngathi sihambe kahle. Ngani sebezophuma ngabephuma basebelikhiya igate. Futhi zase ikhuluma lezi zinto ukuthi ayubani manje laba siphazamisana. Laba gqoka kanje labagqoka amabheshu kwenzakalani? Ithi lensizwa zase ikhuluma lezi insizwa lezi. Ithi basebehamba labo baba beqinisa amakhanda. Ithi inhlaliso ukuthi bekhuluma yayihamba lo baba nje sebeqinile abakhulini. Behambe beqinisa amakhanda. Ithi zakhuluma lezi insizwa zathi hey amadoda sikhuluma nani katanizwane nobani nina kwenzakalani? Benzofuna la ngaphakathi. Bathula labo baba bahamba beqinisa amakhanda. Ithi lensizwa ngabe ngiyagijima ngiyabaleka kodwa ngeke ngibaleke ngoba sihamba lo baba abadala la eduze kwami. Uthi sasha isibhamu. Hayi sasha isibhamu. Uthi babaleka basezwe inhlavu ziyaqhuma manje. Uyi babaleka. Hayi babona ithi lensizwa yabaleka ngazi noma yangena esikhotheni mayengena esikhotheni uthi yasiwa. Mayiwa lensizwa yasimbiza uShembe. Ithi Shembe ingcwele ngazi lezulu. Ithandazela ukuthi engamboni lo muntu ophethe isibhamu. Uthi asithi lensizwa nayo. Uthi ayishaya. Yashaya ukuqala kwagaxela yashaya usibili kwagaxela yashaya wesithathu zagaxela isibhamu uthi yasima lenze zathi hayi wensizwa wadla usukuma ubani wena kahle ubani wena ngisaba sathi ngiyakudubula udubuleki wenzakalani ngawe yasichaza lenze zathi hayi mina ngenkosana kaShembe ngidumisa uShembe unyazi lwezulu yaphila bafowethu leyo nkosana unyazi lwezulu amen ebeyikhulumela yena embhujeni njengoba sisebuhleni. Uthi wafika obaba sebemlindile uthi bayitshela ukuthi wathi ba wenzakaleni nkosana yathi hayi ngiyaphila wenzakalanga lutho wathi awunamanga wena mhlawumbe ngisashisa igazi. Wadubulile laba bantu wathi hayi lutho ngiyaphila ngoShembe. Ayinjalo wamaNazaretha aqala engadubuleki. Angazi ukuthi imfihlo yayikuphi. Angazi mhlawumbe yithi singahambi kahle abantwana basezulwini. uShembe azasikhumbule ngoba yena uphelele amen. Sezohlala phansi kunensizwa ithema ikhuluma yakhuluma indaba enkulu indaba ye-double cap. Hey indaba zala ekhaya yazi bawe ikhuluma ngathi hayi yazi ayikho lento abayikhulumayo. Angisayikhumbuli kahle indaba yakhona. Kodwa bazoyikhumbula abafowethu bebekhona. Mhlawumbe bakhona bangamagaga bazoyibeka ngcono. Kodwa ngizwile lensizwa mayikhuluma ngendaba yokuthi i-double cap ihamba kancane ngoba yonyazi ihamba kancane. Ithi ngisho indaba za loNkulunkulu wethu ohleli epulpit ithi ihamba kancane i-double cap uthi laselehla iwindi. Ithi ukhulume nengane mangaphosisi ibuze into yasezulwini ukuthi niphila ngani kulomuzi. Phaya sehla into yasezulwini nithi umuzi wangide mangaphosisi futhi lapho mayehla into yasezulwini kuthiwa yasivula usale ngemuva wathiwa yehlisa mfana ehlisa igross mfana. Uthi umfana wayehlisa igross yonke bayifaka phakathi endlini.
uthe seqedile umfana yayisingena into yasezulwini emotweni yayo base bebona abanye abantwana ukuthi hayi bona indaba enkulu lapha kulowa muzi wangithi kwenzakalana umxolele mawuthi ngiyaphambanisa kubeningi okwenzeka emhleni kodwa yayisithi zase zithi ingane nayi indaba enkulu lapha sibona uShembe sibona uNyazi nobani waseNyakaza wathi hawu seyifikile indaba enkulu uthi uyilapha kwangidi base bephuthuma abantu omunye wabheka lokho akubhekayo ufuna ukuyibika ezulwini ngoba uShembe mayesefikile siyayibika kuyena kuphelele uNkosisi amen uthiwa isilwane sakamhlolo sasesenza into eyodwa wakhona ubaba oqhamukayo ne-double cab nayo wathi umgwaqo uwodwa usuka kulo muzi wangithi kufanele lama-double cab ahlangane omabili bayibuza ukuthi mabebuza ababuza abathi hayi bo awuyibona ngani i-double cab la ayikho i-double cab kodwa ayikho i-double cab yodwa yiyo yona le eyodwa qhamukayo njengamanje eyaqhanyiswa yiUnyazi ngaleso sikhathi amen awuShembe mkhulu bafowethu siyohlulwa yikho nje ukwenza singabantwana inkosi yobusisa amazwi ayinizwile amen amen